tawuphila live lakho ngosekulunga litawuguquka ngenxa yokuthi babe namuhla utawukhuluma kimi ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha ngingashiyi lutho babe konke longitshela kona ngikudeliver ngosekulunga njengoba njalo ngiyakholelwa kuwe babe uNkulunkulu wasekhaya emazulwini. Glory be to God. Amen. Ngibingelele ingilozi yala ekhaya, ngibingelele the apostle, my father, my prophet, ngibingelele the first lady makwami. Hallelujah bazalwane. Ngibingelele ma leaders ala ekhaya, ngibingelele bafundisi ngekuhlukahlukana bese ngithi all protocol observed. Ngiyabonga bazalwane. Njengoba kuyinkonzo sorry bazalwane, hayi inkonzo, kuyinyanga yabomake, inyanga yetimbokotfo. Sitawuqoqa kodwa sikuthathe eveni. Haleluya bazalwane, sitawuqoqa. Ungangibuki ukuthi ngimncane. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. Lokhu uNkulunkulu lakubekile kimi lele bangithume kona bobaba wami namakwami ukuthi bayangithemba. Wena thatha lokhu lokutakusida. Haleluya bazalwane. Ngitawucela siye eveni laNkulunkulu ku Esther 2 verse 15 siyogcina ku 17. Incwadi yethu sayithola ku Esther 2 verse number 15. Lase liyafika ke ligema la Esther. Esther lona abeyindvodzakati ya Abihayili umnakaboyise wa Mordekhai. Mordekhai wamfaka esiswini sakhe. Esther ke abethandwa nguwo wonke umuntu futhi yena akazange afune lokunye. Abeneliswa ngiloko lanikwe kona nguHegayi indvuna yemaphovela. Wangeniswa ke enkosini Ahashiveroshi endlunkulu. Wangeniswa ngenyanga yelishumi lekwa kuyinyanga yaThabethi ngemnyaka wesikhombisa wekubusa kwayo. Inkosi yathatheka ngaEsther wendlula onke lawa lamanye emantfombatane. Yathandza Esther ngetulu kwawo onke lamantfombatane. Ngakho yamkhetha emkhatsini wawo, yametfesa umchele webukhosi. Yambeka waba inkosikati lenkulu esikhundleni saVashti. Ngakho ke inkosi yenda lelikhulu lidzili, yendela Esther netiphatsimandla tayo. Yamemetela lilanga lekuphumula kuto tonke tigodzi. Yephana ngetipho letinyenti tasebukhosini kubo bonke bantfu. Sithandazela sisi. Babe lomuhle egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Busisa babe kufundwa kwelivi lakho. Na incikati yakho simakadze imile. Khuluma babe ngayo netimpilo tetfu in the mighty name of Jesus Christ of Nazareth. I pray, amen. Amen. Lifundziwe livi bazalwane, sihloko sethu sitawuthi you are chosen. Ukhethiwe wena. You are chosen. Ukhethiwe wena. Kulesimo lotitfola ukuso namuhla akusilo liphutha. Kulomndeni uNkulunkulu lakuchuze ukuthi ube ngimake kuwo akusilo liphutha. Kuthi wena ukhala kangakanani na uyolala ungimake uphindze ubona ungathi bekuliphutha akusilo liphutha bazalwane ngoba wena ukhethiwe. Ukhethiwe njena mina ngifuna ukuthi kulokhetfwa kwakho ubhekana netimo letinzima letenda nawe utidawuthe le position yokuba ngimake kuloyo mndeni
uthi dawuthele position yekuba mtali kulabo banvana ngoba vele akukhulula kodwa ngithi mina wena ukhethiwe vele ukhethiwe wena ukhethiwe njena ngoba kunemandla la kuwe lithi live kaNkulunkulu uNkulunkulu akakuniki lokungetulu kwemandla akho kusho kona ukuthi labantwana lapha basiloliphutha ukuthi babe under your care noma bakuhlupha kangakanani wena ufuna ukukhumbula ukuthi konje mina ngingibani uNkulunkulu ungakhumbula ukuthi mina ngingibani la ekhaya tikhumbule kuqala ukuthi mina ngingibani kuNkulunkulu na utawukhumbula ukuthi mina kuNkulunkulu ngichuziwe mina uNkulunkulu ngile red gem mina uNkulunkulu ngileyo gift leyo mina uNkulunkulu ngikukhanya mina uNkulunkulu konke lokuhle utawukhona kumelana nalesimo lobhekane naso nawe babe kunetimo netikwenta udoubt ukuthi impela kusenda yini babe la ekhaya lami impela kusenda yini bhuti la kimi kungenxa yetimo lohlangabetana nato letimo atikateli tokubulala letimo titele wena tutokukhethisa kahle ukuthi uphindze ubuyele kuposition yakho ngoba nakuhamba kahle uyayekelela nje ubothi buka ngawe lekhathi kumnanzi konke kuhamba kahle empilweni uNkulunkulu uyamkhohlwa sometimes noma kunephathi ekhaya niyakhohlwa even nekuthandaza umnikati wako kona lokho kujabula niyakhohlwa kumbida letimo titela kutokukhumbuta ukuthi phela wena ungubani wena umake wemthandazo wena umake wasedolweni wena umake lothi nawufuna ukukhuluma wena funa sive siphile wena umake wekuthi nawukhuluma bantu bangabheki lena bakwesaba na umake sowubuyile kuposition yakho utibona ngekuthi na ukhuluma livi bantwana bayakulalela utibona ngekuthi na ukhuluma abantu bayaphila ngalokukhulumako wena umake funa wakhe akusingumake ukuthi fanele udestroy ngingumuntu lomusha sinebani labasha ninemagama boma kwethu leni wakhuluma kithi esikoleni thokuthi angahambi kahle ngifailile wena songcompare newakamakhelwane mina lokho ngingumuntu lomusha kuyangilimata yebo usuku ungakaphathanga kahle ngeperformance yami but ungangibidi ngesilima ungangibidi ngesehluleki mina la kimi noma ngena ku exam room kuringa lokuthi hayibo makwami ushite ngesilima vele ngidohluleka so ungenela ukuthi ngoba vele ekhaya bakuthumile boma kwethu silungisela ilwimi lwethu boma kwethu asesilungise ukukhuluma kwethu usilomunye nakathi uyakhuluma noma kunebantu uvela uthi nyanzale utive ngathi ungqunu wena ngathi kusho wena kanti kusho lomunye nethi ngoba so utive ngathi nguwe asikwatini ukukhuluma bear in mind bazalwane ukuthi na ukhuluma abantwana nje in general bantwana bathatha kuloko labakubonako lele bakuvako thina sikukhuluma na ungimake wenhlamba nje ekhaya bantwana kulula kuyikhipha nje banifanele labanye bathi lokho ukuthi vele impilo yakhona asesitilungiseni bazalwane silungisele lwimi ngendlela sikhuluma ngakhona bazalwane mina ngiyathi ukuthi nasingakhuluma sibhekane nalesitha kuningi lokungalunga kuningi lokungaqonza nang Esther was the chosen one ngalendlela she was carrying herself i-character ibalekile bantu abakumukela uqhamuka lapha ubukeka ngekuqhamuka kwakho ukuthi wena unjani nangalendlela unyathela ngayo ukuthi wena unjani na ufika lana sasiqedile vele kithi ukuthi hayibo vele besikulindzele na ucetha lapho na uthi uyashaya suke vele sesikulindzile
ngoba vele sikubonile ukuthi wena unjani. Ngiyaqela bomakwethu ningasilimate, sikhombeni lithandvo. Bobaba wethu sikhombeni lithandvo ngoba thina sitawuphuma siyela ngaphandle kulabafana labalamakhoneni thina sithola luthandvo kubo ngoba asiladi, we are confused. Angiladi ithhandvo lababe. Ngende njani umfana nakathi kimi ngiyakuthanda sesi, ngiyajabula mina ngoba wena ungumntali wami, awufuni kuba mntali kimi. Wena ufuna kusola, awufuni kungifundzisa, awufuni kungikhomba indlela longikhomba ngayo. Ungikhomba ngekucompare wakamakhelwane, ungikhomba ngekucompare ngebantwana lesihlangana nabo endleleni, ngebantwana basemphakathini. Ngente njani ke mineke? Ene bantwana abekho that stubborn bazalwane. Kuya ngekuthi wena umphatha njani. Selokunye lokwendekako ukuthi ngilokuthi bahabula letinye tetindo la ngaphandle. Uyambona Esther, la ungatinika isikhathi nje, ishort chapter ya Esther. Ishort kakhulu chapter ya Esther. Na ungatinika isikhathi nje ukuthi ulalele ukuthi Esther bekanjani and how was she chosen. Wathandwa aqhamuka. That is why ngithi i-character ibalulekile. Kuthi wena uyatitshela uqhamuka kubonakala ngawuvela nje lapha kuthi lona ngesimthinze. Character, attitude. Labantwana labaqhamuka emuva bomakwethu babona lakithi. Sine sibafata sikhona ukushayela lo munye umfati itandla. Bangelwa yini? Asesishintshe inhliziyo tethu bazalwane enethine nje singumndeni weHOP asekube nemehluko. Kuthi thine phela siyakholwa. Thine phela lo nkulunkulu ukhona uyaphila la ngakithi. Timbokodo akungabi timbokodo ngenyanga yaAugust. Asesibethele njalo every month. La ibandleni ufunakala ama intercessor. Nikuphi bazalwane niqhele kangaka? La ibandleni kuze kulunge konke. Nikhona ningibomake sibaningi kangaka. Wena tibuda ukuthi nangila esontweni mina kahle kahle esontweni ngisuke ngitowendana. Ngingumake. Mina nje iposition yami ngiyidlala njani ebandleni? Ngiyidlala njani ekhaya? Ngoba kukhona labazalwane labangibomake laba right lana. But ekhaya uthi noma umntwana wakho alapha emuva hleli. Usinawushumayela la uvula amavesi avela athi selaba layiceni bayatibuta ukuthi kwende njani. Ngilokuthi bayakwati ukuthi ekhaya ulibhubezi. Ekhaya ungeneki wena. Ene umosha isikhathi sekwenta ama memories nebantu bakho. Bayakhula bayahamba. Eni memory labanayo ngilokuthi make libhubezi. Sesilibhubezi, babe libhubezi. Uphuma la ngaphandle lo mntwana naye ubalibhubezi. Uthola lolo soft umfana uyamvimbetela. Uthi ya nalithandvo. Ngoba thine siyahluleka kubakhomba abantu bethu. Aseniyekele bomakwethu ukuthi umfanise noma soyi single parent uphola kungithuka ngalo kwami. Mina etakho na baba ngidingene. Mina ngingimi. Angatendanga lokuthi ngitalwe. Akusilo liphutha futhi ukuthi ngitalwe. Ungafuni wena ukuthi mina ngitholakale ngitibona ngi-useless. Wena ngigugudele njengama kwami. Lamagama lamaba sengwevele ngaphandle. Ene mina lokangenda ukuthi ngime esibinzi. Kuthi na ungitshela wena ukuthi ngimuphi. Na ungitshela wena ukuthi ngisilima. Mina ekhaya bangitshela ukuthi I'm beautiful. Ene ngiyathatha ngime esibukweni ukuthi yes I'm beautiful in and out. Mangwami uhlala ngikhumbuta lamagama. Sesiwami ngikhumbuta lamagama. Gogo ngikhumbuta lamagama. Langaphandle noma ngathi ngimuba ngingenelani. Kufana nemsindo wasemakethe loyo. Uyandlula. Moya uyandlula. Anginandzaba nawe.
ngoba lekhaya sakha ama leaders lemakhaya before la lo msebenzi lona awusiye welibandla awusiye webafundisi makhe lekhaya lena umfundisi elithando umfundisi ihlonipho baba ne disorder kangaka kungenqeye ukuthi nathi kukhona lelicima lesidlalako. Esther was chosen bazalwane ngeattitude. Esther was chosen ngecharacter yakhe enebeka mathi uNkulunkulu. Beka mathi uNkulunkulu. Kumathi uNkulunkulu bani labasha bavele bathi la ngaphandle kuyabhora ngoba wena uyakholwa. Kodwa Esther kuyashiya ukuthi beka imvombatanyana. Kodwa kutiphatha kwakhe nekuthi bekabuyapi. Esther liyasho lelivi ukuthi beka orphan. But wachuza ukuthi lithanza yena. Wangachuza ukuthi abonakale athatha lokwale ngaphandle ukuthi hayi wena awunabatali asihambe sokwenda 1 2 3. Nakithi bomake asesiyekele kufuna tindoda kamakhelwane. Dimukele njengoba unjalo. Sikhathi sakho siyeda. Sikhathi sakho siyeda. Nawuda ujabula ngalenye ilanga. Asesifunze kushayela natandla. Lekhathi ushaya tandla, uNkulunkulu etule ezulwini uletha lokwakho. Wena ngenteke uyokuthola ngekushaya tandla ushayele lomunye tandla. Akusiko konke bazalwane lekuthi fire. Kutsinga nje lokuacta. Mina ngiyajabula ngoba kulomnyaka of taking action. Uact nje. Jabulele lomunye. Asasihambe sithi ningesikhathi siyofunza lelivi lelibazalwane. Ukubani labasha lamalanga sibhizi ngaJob. Sifunza Job. Nayilo Esther sasimfunza ukuthi wena ufuna kuba ngimuphi kanti wena make. Nawuthi nje sohambile ungaphola ukuthi unabo kwabanabo Dorcas eBhayibhelini kwabanabo Esther bakhona bo Esther banamuhla nethi kudzinga ukuthi tithole wena. Qala uthola iposition yakho kuNkulunkulu wakho. Kubabe uNkulunkulu. Then you will know ukuthi uNkulunkulu uta expose atikwani wena. Ukhona bese soyatati. Ukhona bese soyati understand. Hallelujah bazalwane. Wena uwelkhethelo. Wena ukhethekile. Noma ngabe sekumoshakele somdzala kangaka, there is still time ungashintsha. Ungathi mina asenginebatukulu. Nalabatukulu ungayidlala inzima le right kubo. Hallelujah bazalwane. Nisakhona ma HOP. Nisakhona ma HOP. Siyevini Job 5 verse 17. Job 5 verse number 17. Maye ubusisiwe umuntu locondziswa nguNkulunkulu. Ngako ungakwetheleli kuyalwa ngisomandla. Ngobe yena noma angamilisa tilonza uphindze atpholise. Uyalimata aphindze aphilise ngetandla takhe. Nome ungehlelwa tehlekalo letisitfupha uyakukusinzisa kuto tonke. Nome nguletisikhombisa kude lokuya kukulimata. Ngesikhathi sesandla uyakukusinzisa ekufeni nasempini akusinzise enkembeni. Uyawukuvikeleka ekushayweni ngemagama ungesabi noma ekufika imbubhiso. Amen.
Bazalwane lelivi leli ngifundzela lo ukuthi angifuni ukukhuluma kube ngathi ngihamba ngedwa. Mina ngifuna ukuthi mind ukuthi ukhala kubani ngale live leli la Job. Yambona uNkulunkulu ukuthi na ukhala kuyo uyakhona ukukunika silonza aphinda silaphe yena. Mina ngikunika silonza kunekuthi siphole ngifaka sawota. Bomake emakhaya kunzima ngenxa yokuthi thine sichoose kuba nebangani labarongo. Babe wende lokho uyahamba wena uyotshela lona. Ngende njani mina ngoba kwamina ngitithembi. Semine ngikuthembe ngale yakhe inkinga. Wena nasawuyiva lengaphandle kube sekuba buhlungu. Mara ungitsheleleni. Nami nginetami. Ungitsheleleni mina nami vela ngidithembi. Why wena uthembe mina? Nami nginetami leti ngisinzako nawe ungithwalisa kwakho uzungende njani mina? Ngoba wena ukhohlwa kutshela lo mnikati wako konke, lo mnikati walomshado, lo mnikati walabantwana, lo mnikati walenjabulo leyo, lo mnikati walomsebenzi, lo mnikati wako konke lokho lonako utotshela mina. Ngende njani mina? Angibona sosihlorivela bese siyangishisa lena mina ukuthi ngishiswa ngile yami ngishiswa ngile nthaba leyana ukuthi hayibo kwaqhina bathi angisivele bongitshelela lokho. Bazalwane konakele la ngaphandle ngalokuthi sichoose kuthemba bangani. Lesinye isikhathi uqoqela mina ngendvodza yakho kuthi ikwenta njani mineke ngisoho ngoba mina nginayo ngitamkhomba ene wena what ngibhizi ngiyak-advise ene u-advisewa ngimi. Mina ngiqedza lapho ngiyakukhweshisa bathi wena ngufaka esidliso njani ngufaka esicitho njani kucithe njani ngoba nguwe lo ngitshela indzaba takho. Mina ngak-advise ngendlela le wrong. Wena wayithatha le ndlela leyo wathi wena ngiyo wathi wachomi kwamge ngitshelile wayoku-apply. Kunekuthi sikhulume tindzaba ebazalwana sikhulume tindzaba ukuthi sisemthandazweni kunemumake labo lobathembako ngoba kusibobonke lo mathemba mina ngikutshela ukuthi mina nama ngidithemba bakhona lo tabathemba wena utshele bona ukuthi hayibo kunani lokumsinzako hayibo mayengomane kunanayo inkinga lengisinzako ngicela sibambisane maka ngiyati ukuthi wena etimeni undlulile kodwa ngicela sibambisane nedemthandazweni uyabona lapho awukateli ukuthi ndiscusse lendzaba awukateli ukuthi atokubonisa ene awudzingi validation yakhe awudzingi imbono awudzingi lutho nathi wena uthi ngamthandaza kuthi ngicela siye sonke edolweni ngoba mina ngedwa ngibe sangisakhona ukukhuluma sincane sahana yambona hana ngoba watshela mina nalesibuzisa ngibona ukuthi uyata sithonga ngoba mina njengoba ngitshela ngidithembi hana wachuza ukuthi ayokhala etatokhala la kuhlala kuvuliwe la ayisontweni 24/7 nababa ukhona nzambama logathako uvuliwe la esontweni kuthi wena uyokhala edolweni yekela kukhala kimi mina vela ngeke ngithule ngidak-advise angifuni ukuyeka ngidakunika i-advice ngiyakutshela mncwe ndakunika but seyilalo lenkinga lokuthi i-advice iyakubulala noma iyakuphilisa noma iyakwakhela lo mshado wakho. Base timbokodo asesibe ngile timbokodo vele tibonakala usingabi ngeligama asesi action nje kulomnyaka lo ngiyathi sekusesikhathi esincane khona lesikwendile emaphutha lemuva le nyalo seyinyanga yes8 singasa action bomake singasa action sishiye lithule emuva wena hamba utisesha kuthi ngibani uNkulunkulu njalo ngiyakutshela nalama advice lawo ngeke usaphinze wadzinge phinze
Singube kusele nje ngaJobe. Jobe beka mati uNkulunkulu. Enele simo libe samehlela. Azange simshintshe ukuthi lo uNkulunkulu labeka mati itolo akusasuye namuhla kodwa yena he remain faithful. Nanoma sekajikela mkakhe. uNkulunkulu sekathethe konke. Mara wena namhla ungashonela umntwana uthi why mine? Mine leni? Jobe washonela abantwana, wathatha konke emcebo wakhe. Leli sithi thina namuhla, uwile. Na uthatha lamagama labantu lengaphandle. Vele bazalwana na utawulalela. There's many noise. Lala ngakususa endleleni. Many noise bazalwane kakhulu. La ngakukhipha kuposition yakho. La ngakukhipha ekhoneni lakho. Ungawanaki. Lo msindo dasizwa ngithi mina ngihlala ngisho ngithi yabo mina lokho bathi le syndrome yokuthi yibantu ukuthi usabe abantu uthuke ungafuni ini mina lokho ngakulahla kulenye tsunami sengikhohliwe ukuthi ngiphi ngakulahla kwahamba nayo ngoba kuzange kwangisebentela phathi syndrome yabantu bazothini bantu bazothini syndrome lokho ngakulahlana lenye itsunami bazalwane ngiyakutshela nawe ungasatendela umusa utawubona nje umfula nawe ukuthi ngimuphi ngoba itsunami atseho lamalanga utawubona nje uhamba uyolahla lokho bantu bazothini syndrome ukhwiqe make ukhwiqa khalakho ungamoshakala ukhonela lapha ekhaya ngesizathu uma ke walabantwana ngesizathu ungavumi sathana kumuke le gift yabo ungavumi sathana kumukela abantu babakho usakhona wena ungababuyisela kuposition hayi ngeke bathethisa ngekuhamba uyothetha iposition yakho uthi uNkulunkulu sengikhona ngingumfana wakho ngimizibani wakazibani ngimnondumiso khoza sengikhona wathi wena utawuba khona wathi wena nangicela utangipha mina nangicela kucela wena ungithembisile ukuthi senginako uma nje ngikholwa sengiyakholwa ke baba ukhwiqe sengiyakholwa manje lokhala ku bantu bahlekisile ngami bemtheni bangijikele kodwa ngiyathi wena kuthi angeke wangijikela kunale ngoma lethi kodwa mina bekili ndaba yami ngibeke kuwe yonke indaba yami ngoba ngiyasukuthi ungenza konke icebo lwakhe lingevitshwe lutho. Uyambona uNkulunkulu njani? Uyambona uNkulunkulu njani? Uyambona uNkulunkulu? Kodwa mina ngibekile indaba kubani? uNkulunkulu ayikasho ukuthi uyibeke kuNondumiso. Ayikasho ukuthi uyibeke kuMampostoli. Ithi uyibeke kuNkulunkulu. Before uyohlebela babe, before uyohlebela the first lady, hlebela uNkulunkulu. Kuze nakafika lapha kumpostoli wethu, abese kamnikile ama solution. Amnikile answer yakho. Bazalwana sambeni sokhwiqa man. Nevele ngiko ngithi ngiyathanda lokuthi noma abatali bami bangasekho benyama ukuthi bangethala ligama lokuthi nginondumiso. Ngoba ngilobasho khona ukuthi magama ayakulandzelela. Indumiso ngiyaphila mina. Ngaqulwa nje indumiso noma nginasiphi isimo lesingathi siphambana nami ngingadumisa. Lesinye isikhathi isimo siyakwenda ungakhona ikhipha amagama. Njengahana kodwa unga give up faka phela lapha efonini faka phela eradweni faka indumiso phela lapha ku One Gospel faka le indumiso ngiyona kakhulumela angithi wena ukule atmosphere leyo kuthi uNkulunkulu ngikhumbule uNkulunkulu ushintshe isimo ingani wena wasiguqula saJobe bengingibani mina kuloko lenginako kulesimo lengibhekane naso besiyini lesimo lesi nethi ngendumiso bazalwane netinyembeti takho leti sincere
Ungakhali uthi sowufike kulesimo kanzi wena wenda lomunye waya wayothandaza weta apostle wathi back to sender nase kufika kuwe soyakhala. Niyabona letinye imbethe tihlukile. Ngilethe ma consequence yebo. Lethe ukuthi wena wahlanyela lokhu kwaphuma kona. Kanti wena bosi nawuhlanyela izambane tawuphuma itamatisi yini? Impossible lokho. Impossible bazalwane. Wanje noma ngabe ukwate kangakanani, mind what you say. Kulabantu abaduze nawe ungimake. Angithi uyakha wena sowuhlukile. Wena njengoba ukhwika namuhla ukuthi nawufika lekhaya baba usifundisile ukuthi sibe nealtar. Awuyiwedwane kule altar. But before bathethisa qala uye uNkulunkulu ukuthi baba nginikwe nguwe labantwana lapha ngeke bangihlule. Uyothethisa yena ubone ukuthi lokuthetha kwakho kutawufika yini la ngiluphi uyoba netimpendulo. Nayile ngoma bazalwane kodwa mine hamba ukhalela uNkulunkulu ngiyakwethembisa sitawushintsha lesimo. Mina bazalwane I have so many testimonies lengendakalele ngila ekhaya. Ngiko nalakhathi ngimeqaleni la ngishilo ukuthi nangiyagogo lemuva nguye la was invite thina besiya ngala ePhiva kaMdladla. Besihlala nje zirene buwa siyekhona. Wasilamulela gogo. Besilapha eBevula. Wasimema bekuyi Good Friday. Bazalwane ngabe ngilalele imisindo yangaphandle ngaba ngikho lana ngaba ngisiso. Ngibatshelile ukuthi bengingasika nje. Nabangafaka isithombe sami safika lena. Na ungasho ungavela uthi yo njenguye. Lokho yokusita bazalwane ukuthi uhlala ulanzelele. Wena kulokuhlala ulanzelele you are not losing your position. Ulanzelela nje your position is still intact. Your character is still intact. Your attitude is still intact. uNkulunkulu utakwendela umusa.